Wara li l-Partit Laburista mar kontra r-rieda tar-residenti tal-Gargur, issa il-Labor qed jibża jiddiskuti dan is-suġġett fuq net television. Fil-fatt il-ġimgħa filgħaxija waqt il-programm Opinjoni l-preżentatur Dione Borg spjega kif il-Partit Laburista ma laqax l-istedina li saret minn dan l-istazzjon sabiex kelliem fisem il-Labor jew saħansitra s-Sindku Laburista tal-Gargur jiġu jiddiskutu il-manuvra li saret f'din il-lokalità fl-aħħar ġimgħat mossa li kisbet kundanna ċara minn kulħadd għaliex tmur kontra kull aspett tad-demokrazija. Fil-bidu tal-programm Dione Borg spjega kif xtaq li jkollu 4 kelliema, 2 mill-Partit Nazzjonalista u 2 mill-Partit Laburista, bilan li d-diskussjoni dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-lokalità tal-Gargur tkun waħda bilanċjata. Iżda jidher b'mod evidenti li l-Labor ma rridx jiddiskuti dan is-suġġett fuq net television. Illum għal dan il-programm stidint ukoll lill-Partit Laburista. U l-Partit Laburista jiena nistiednu b'mod miftuħ. Stidint b'mod dirett lill-Sindku Laburista l-ġdid tal-Gargur. Però lill-Partit Laburista nistiednu sabiex mill-Partit Laburista kollu jibgħat lil min jixtiequ. Skont il-guest li jkun il-kellim id-deputat kandidat uffiċjali lil min jixtieq kunsillier, sindku, lil min jixtieq jibgħat mill-Partit Laburista kollu huwa milquh huwa mistieden sabiex jiġi hawnhekk u jiddiskuti magħna. Mill-Partit Laburista kollu illum il-Partit Laburista ma kellu l-ħadd disponibbli. Preżenti għal dan il-programm kien hemm l-eks Sindku tal-Gargur Helen Gawci, il-President tal-Kulleġġ Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista Liam Xiberras u Envin Bartolo, id-Direttur tal-Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista.